sa teman fay mong may ngaw ilak chine RJM Noki Wangnau Advisor Government of Nagaland teman legislature lan yomubu silong may hayang koy mapu mainok yomubu one of the elders sa I kay teman fay mong may ngaw ipungolak upa nang pailak chine tongnang hayang nang de isia teman aching abu hengau cha pauna Choting Weiba, Jing Hambu, the Golden Jubilee, Weiba there, Hajin Pumanong Bubai, Ayi Yonglan, Iba Zebalan, Yo on Mongway Yanangi. Although Golden Jubilee, the Pelak Jine, Tenoko, Dog Minute Nga. Yang ujuan yang apa nang bu, atau apa? Ya omong mai bu, tahu kerja yang tenok noksa, salam, sing tamdang. Teni mong mai bu, tumbi si yang mong mai ngau ilak, kaboy mong mai ngau hangsin ilak si. Amang iya, amai iya, teni hangsin atau Jubilee mong mai ngau melak. Tahun 1964, government school ngawande konyak benok anangai tikpalan na hoy nangai haboy toman Sunday hanyuni a tikpalan bai nearby center the yopnong me alternate ya yang cimo de iman sa bai ngo hakango yang ayo ong kudukul underground lana kudung payang atuman high school rani jemai ok anu wakting dan nyina hima to phai me ibak lo de ngo yang 1977 election me ok yang atau tagi sayang do minister ngo yang ki ami chena tongsu ibu yang ke apa tahu ngawlak setek sibu taibu jena tahu atau ngau lagi tahu dawan deh bisa tinggi muboyang atau konyak yubnok jena atau saango bu kan parik orang bu PWD atau ya alak cina, atau ya kaisa, nyit 7 times, komen de bikin payangi, apa hango ekse anang, sampai gue, apa itu bahwa di sini, tahu anda, kau mati sini, iung ngobuja, atau dah nganap kondan nyit mah atau kan mah haugai, siang hau yang atau iya konyak pemboyang konyak jas nungnak jine atau palak siang teman ya bu ngonang ane bang penga bumainok pe jajama pe hangda juma teman politician kai jinde ke musa siong mo ande bumainok ya panna teman discussion ngawanda wang peng jam koni koni to bulan 20 rupees jam palak konga salary to bunam ya kama 50 rupees once a year the pabu se iman ngobwe aboda adawa ajija rewang lemma monthly palak aja 10% siang atau mana tahu mengawang tahu buja. Jadi atau golden jubilee ngolak cingnya kata hangsin
kami atau mahengau tau bulan, sing heman balan, hang sin sangat topak atau toiling apa yang tinggi golden jubilee penanggi, golden jubileean longmai, tau ke yo omong mai boy, Nagaland capital Kohima me, konyak golden jubilee ngobu, hang sin mai usi, tau yo omong mai nanggi. Golden Jubilee, hapoy Golden Jubilee yung ngoto. Pwede na mo ngoto. Hapoy teman human development ngolak. Kata to jesing nyaman kema, hang hidup melak. Yung may konyo yang, yung may hemlok yang, yung may yomnok yang, atau may teman kata develop ni jemang kema hangi ni meal tahu buah human development ngolak teman sing haiman pa ngolak anya na konyak teman anglan phang mo chong teman aja mina ka pa yong difference ya teman wang lam yong mai isi man na hoi sa anyak phamase kubu dah nyambu, atau kata ada miktak bu, itu mah atau jelai hubu, atau hangu anang bangok bu mana, yong maya, yong nyamme, disiplin, haboy tinggi naka, orang jah haboy anyai ne, saat teman ngibu. Sama teman human development na mayang yabay. Atau sing heman pa na halamang unang ke. Tawai habu jesing ba. Kasi waku ulap bu jesing ba atam ngonang ke. Haboy no. Sing paman palan, jalalan. Ano lung mayong ngoye. Haaying bu. Cok ngabu, kada wang lam asingu, atau human development aja, tahu buah, tuman miang bulam me, jasin paso iseng bah mesin ay ngai do, konyo do, apa tahu jalak kada anang kama hangin melak, tahu konya ka, mi jape, disiplin me samai bu, jada jah tumana. Mingau sa sampai buki, tuman ba, yo kata ba hisap anang, seperti ini me, tahu anang lak, tahu kay, tuman konyak, melak, tuman konyak improve menglak, advance menglak, atau saangobu hisap acibe, acang ha, jalalan cong buah student body yung nang ke, jasin na ke yung nang ke, aboy tuman konyak kadok lagi mah, to amai, to kay, atau capital, Nagaland capital mah, to kay walam, atau mak tamlak, yung may atau konyak, builak tinggal, atau ibidam, atau bu Bible na, anya na, atau lan yung may konyak, builak tinggal, tuman de Cain tamnang, atau Golden Jubilee, kau nama, atau ngobu dia, yung may nangki, kau ang buhay mansi, angau atau mungkin nang.